Ia tonaro ampai nabita napak gurungi dua beresalah. Dua beresalah napak gurungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ejingnya dia natama. Kemudian yang kedua agak pindah sorangan. Fa iza dahal tubuyutakum fasallimu alaihi. Aga ia koto tamak kuilalap boleh nasuru nabita beresalangi alaihi. Jadi itu tuh koto tamak ko boleh akadaki asal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu kembali di dalam channel Haji Mubis, channel yang insya Allah akan selalu menampilkan ceramah-ceramah agama yang semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Salawat serta salam selalu kita curahkan atas junjungan baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang insya Allah mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Dimanapun kita berada, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan apapun yang kita lakukan hari ini, apapun aktivitas kita, semoga kita selalu diberi kesehatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Masih seperti biasa dalam mencari keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia wal akhirat, marilah kita bersama-sama menyaksikan satu koleksi video ceramah dari Guru Ta Ustaz Muhammad Yusuf SOSI MA. Tapi sebelumnya, sebelum kita menyaksikan video dari Guru Ta, marilah kita bersama-sama mengirimkan pahala suratul Fatihah kita kepada Guru Ta Ustaz Muhammad Yusuf agar semoga beliau selalu diberi kesehatan, keselamatan, umur yang panjang, dan semoga kita yang mendapatkan amalan dari video ceramah Guru Ta Ustaz Muhammad Yusuf bisa mendapat keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bibarakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin ya rabbal alamin. Saya harap teman-teman semua menyaksikan video ini sampai akhir agar tidak ada kesalahpahaman di dalam menyimak ini. Dan sambil menyaksikan, marilah kita selalu melantunkan zikir dan selawat di dalam hati agar apapun yang kita lakukan hari ini insya Allah mendapat keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja kita saksikan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya muliakan dan ta'zimi Alina Antebrota Dr. Musakir MA selaku guru kita semua, dan malam ini beliau diberi amanah sebagai panitia pelaksana. Sebenarnya berat saya bicara atau memberi nasihat ketika guru-guru kita hadir, tapi ini karena amanah, mohon barakahnya Guru Ta, mohon izin. Yang kami muliakan Alina Tomalabita, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama, para imam, para tokoh masyarakat, seluruh pejabat pemerintah yang sempat hadir, anak-anakku dari mahasiswa KKN UIN Alauddin Makassar. Kita satu alma mater, saya juga dari UIN, jurusan Fakultas Dakwah, jurusan bimbingan, S2-nya juga sebenarnya di UIN. Yang kami muliakan ibu-ibu yang sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mensukseskan acara ini. Yaitu mahkun raya telungas somelo acara demi menanamatin rumah tangga, mengurus semua
Sampai-sampai biasanya ko nadapi iwatun na caray. Di na naperhatikan ni ceramah. Nasabak matakko ni. Hindi. Mudah-mudahan akreso tamanang untuk matampa baraka peringati peristiwa Allah lang marajana na bitta. Dua dimensi. Allah lang lino si bahwa Allah lang langit. Iya ko Isra elino non roy. Tapi iya ko Mi'raj elangi na bicara. Nahiro na bita aja no bicara sebelum peristiwa Isra na. Nasabak dua telu peristiwa na alami na bita sebelum dipanggil menghadap. Tapi iya ro kotomak bicara hikmah berarti to melong mala guru nga. Pak ya kotomak kada hikmah berarti sebenarnya ilmu. Pak disanga. Jadi mudah-mudahan madosa kak nareko macarama kak nadegaga pak disanga talolongan. Nasabak saya diminta menyampaikan hikmah Isra dan Mi'raj. Yo pokine milobami ya curitang magampang. May ko HP ko memi curitang. Jadi mudah-mudahan atu datu dengat terhilalan na ya waktu cinampa na pasiruntuk moki puang Allah Ta'ala dua telu pak diseneng imak ginawat dia laboko tamawari untuk mulai kampung aja jangan na puang Allah Ta'ala nasaba iya itu pak disengengin nareko layap punai betul na irisangin ada ini amalkan cik dito pacalah iya malkas sinadena to ikhlas masalah tuh jadi mereka tanggung jawab na to narima ko na naro nomor siddi pada marisangar risese tamak kadaya iya ro nabit tawatun na melo lay palalang iya ro malaika enapue mematui arona nabita di belah ya kui di makadaki operasi tapi aganna nabita ialah menurut riwayat jantun angka makkada ibisai angka to makkada lay tambay wibaraka angka to makkada iyaro ipakewe pasigis sa jantun na nabita ilisari baraka jadi telu iya ko pasarea makkada ibisai atin na nabita ko pasarea iya ko ulama hikmah maka day di-upgrade betul ngana lay tambay wibaraka nasaba melo ipalalang iya ko patareka maka day de na mungkin ibisay apa na dia nama carepa tinda nabita kemudian nurnya Rasulullah sudah sempurna aga pale maka dia roe ipasiges sesi bawa atinna nabita ia mi romelo ipanjaji pak burah jadi alingi kesempatan wae samsam untuk menyentuh kalbunya Rasulullah jadi ko patareka jadi ulama-ulama kita itu di tarekat mengatakan sitongan natannya atinna nabita macarepa dek tona kurang atinna nabita wae samsam mi melo na panjaji pak burah po Allah Ta'ala sehingga diberi kesempatan menyentuh kalbunya Rasulullah. Yang kedua, meloi ipatambai baraka wae samsam sehingga diberi kesempatan menyentuh kalbunya Rasulullah. Yana tu ampai koninung ite wae samsam nasori. Nasaba air itu pernah menyentuh kalbunya Rasulullah. Jadi sibalikan nanita. Padamu itu Hajar Aswad maka laki itu di Hajar Aswad itu ya sikit dangit bawi koto makasana matawa apa maka day to pandita pa hakiki tanya je Hajar Aswad tu mulia pura minabau nabit tayampay milomanat tawe bawi iya kene makamu Ibrahim nabau nabit tawatun na matawa pa nalesilakor tay mabau tanya Hajar Aswad nabau jadi Hajar Aswad itu mulia karena Nabi pernah menciumnya jadi makiro ko pahang tarekat yang ketiga engka bato tu biasa masaworo narampi pacara may makada iyaro nabita ko malalangi angka alutu tu ulunna
betul kan lah macino nasaba itu li angkalu macuri maka dia tu pandai teh tania tu nabita mi tahu nakan nama tasso maka dia patareka matanna miasoy na jagai po ng Allah Ta'ala nasaba ya ko si lampu cahaya nasiba nabita hancur imatan naso karena nurnya matahari itu dari nurun Muhammad. Iya. Jadi itu kalau di tarekatnya. Mak bicara hikmah nih. Karena alasannya ya Rona. Mak bicara hikmah nih. Magi na atinna nabita. Itu pesan. Maka da iya tau melo mas sempajang. Sebelum mas sempajang. Paresay yolo atita. Paresay. Nanya kotie. Age paresa. Nomor di niya Apa aku ya timon royero? Niya. Itu memang sempajang. Pakan jaki. Meki malalang niya Jadi pakan jaki niya jolo. Agak akatan atau jokah. Nah sebab yan itu. Ini pak dakwah yang aku to. Pacarama itu. Pakai singi rampan na nyawa. Ni pakan jaki niya Apa yan nasalap ko niya Masalah lomon. Makanya alina pangulut ta Imamun Nawawi ad-Dimashqi. Lalana kita na hadis arba'in. Hadis pertama yang diletakkan dalam kitabnya ini adalah hadis tentang niat. Innamal a'malu bin niat wa innamal likulli imrin ma nawa. Maginan kaniya ena pamula layolo. Karena semuanya akan tergantung pada niat. Tauria si bawa ikhlas sekominiakna. Mas sampaja sunat teh tulu masjid si bawa sampaja sunat toba nia eminon roy pada mia bacaan kata derek na pada matui agak beda lah sampaja toba si bahasa sampaja jenne pada tu takak derek bacaan rokok na pada dua rakamat tu tapi nia na non roy na beda sampaja sunat musafir dengan sampaja sunat hajat pada mi sampaja na tapi nia na nasabari na beda jadi itu nia pentila dah. Melo kilo masa padale pangoje nak kalau melo sapa-sapa pakam ja cicilan motor ya to itu mulolo kamu mate itu tapi aku makan melo sapara dale halala wija keluarga yang kakam menang kasih wadin ang katipa aku ko gamay napai jok kamalolo ngam neman oh iya to na napake tau panrita ogi najelaskan ni berdasarkan hadis Nabi. Engkau ko kita na alin na pangulut ta Imamul Ghazali maka da ya kuidi itu gi maka daki sampajat tepat tuh ya toh niat tu ya nak kada teh sampajat tepat tuh niat nanya tuh niat apa niat mas sampajang si bawa niat melo mas sampajang dua tuh niat angka niat na sampajange angka to niat melo mas sampajang kenri niat na sampajange iya koto melo kata bere angka to patamay o ko kata bere dua-duanya dibolehkan silahkan jadi angka ya ko makadani Allah ya ko makadani ko ni ro na patamanya na usolli pada salatul isya di situ masuk jadi dena lapalannya na atau ati mina sabah oki kata bere na patama tapi iya mi tawat di patamay o ko kata bere na rek ko makanja ne matui apa siap bujuna di lala sampajanna tapi iya kode na lancar main tu malampela ada anak Allah. Nah sebab napai itu ini mana itu iya ko makanja mo menyamang ita sa di mapangolo ipatame ko iya mi kode tulle yolona latu pinya enapa ibuh kata dere makiro iya na riasan niat sampajak tapi niat melo mas sampajak kenroy maka itu pandrita Oko sujuk pacapurang wading. Ia mu sujuk pacapurang masam pajangisa. Nia kameman ni masam pajasub. Atau ia mu melo mak beresalang. Magi beresalang na dua. Lo atau lo abio. Nanya tu tau mak beresalang kak dua mi. Tau si runtu si batau masarang. Ya nanti ko tau mak bicara hakiki. Pitu isak na beresalangnya. Nomor di. Aja mula pesangi waktu sampajangin na rekode pemusumpungi sampajangin mangolo. Makanya lau atau wijolo napa lau abio. Yang kedua, ia tumak beresalangin na sabaruh mu polisi runtu puan na angkai rewa beresal lagi. Aja nu bahas manangan walampela dia matu ko tamel ko. Jadi itu kuncinya maka dah pasti sumpungi.
Apa iya kumututi assalamualaikum. Na demo sambungi. Ina cinampak itu sampai jam 5 menit masa pajangisa. 5 menit masa pajang mangaribi. Subuh makotok. Nak kalima mau tu mas sampaja 5 kali 5 25 menit. Ia buat gosip sijak bangkeron. Itu jadi itu kira ya. Agana ya natu nak kada nabita ka hadasa. Umatku adalah umat yang terbaik karena dia meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Jadi ajak tepat petuh. Namo tu tinro ya mahkotumi tu. Iya kotomelo matinro kawan ni bitanya kameman kak matinro masih aja supaya wadi ngak moto masam pajat tahajud. Siaga tak matinro ireking ipakasiyang nasabak tinro na untuk sampajak. Iya. Yang kedua kaya tinro makai apalah? Tahu pura masam pajat tahajud nama takko-takko nasad di dia pernah tama subuh maka mereka dulu istirahat untuk mata jawat tu sampajak. Siaga eta nama tinro ya tu pakasiyat tu ya tu. Kaya kapipat tinro makai apalah? Tahu nalis serie dosa. Kaya yasan mak gosip tahu maka dia ko dia ulo matinro ya namu ya ka cucu tu. Maka dah jolo-jolo cakar dulu ada kasa di meka lo matinro. Itu namanya tidur ilahiyah. Ya pokok macara mah pita na tinro. Tidur syaitaninya. Ya to si ko cakar dulu ada kita tinro maka dia tidur sunnatullah. Iya, dia nawat dingi gau bawang ngalele. Ya ko to cakar dua tinro ki. Aja tapas tasis saya lihat makal benjok na mata. Iya. Napan itu ko to mak guru iya biasa udah ripa penjelasan na guru taro kota reka maka dah. Iya gitu nak malaika na pangarui memang tu ati. Jadi kenroi namanya ga malaika tatak tu lima tanang atinmu na ikut tau tanang atin na malomo tu matinro. Yan na tu nakade komis sangi malaika magampang yan ang konromon roy cinampak mo atinro may kaya tu malaika na. Iti tani gare kaya gawat tu na tumambas sa matinro. Iya ko tu masikir. Komo macan na bilang pilagin na tak din na. Itu karena para malaikat itu mendekat. Yang kedua kaya ko tu mengaji. Napay talulang pa ibaca si garu-garu ni barisina. Iya, itu karena resonansi malaikat. Yang ketiga kaya narekot mendra ipakatok bekomimbara eko juman. Nah sebab tamamanan itu malaikat rahmat itu mengambil sak. Kaya na tu ampay mat gampang matin rotay na nagalulu je mata na mat kapat jamoy. Yan na tu ampay na anjur kang ginabita salah satu tanda orang yang alim dalam fikih malampi isampajan na nakatobana. Jadi itu resonansi malaikat. Kaya kasi waktu namanya malaikat. Ia ko subuh. Karena malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang si runtuk. Yan na tu ampay ko mangaji ta ko masigi ta kada jolo utin-utin cinampa masalawa piwoto masyap pita pesading. Itu karena resonansi. Yan na tu nak kada tau panrita ya. Ia na angka bola monroy na de na me matinro matamu. Tuli mak galere ko kamara mo pura si ko je titilo atau titi si ko labio. Na cia makapat jam matamu cia matinro. Mututu matamu de je na me matinro. Iya tu boleh makurak-kurak barakai. Iya na tunah kada nabita la taj'al buyutakum maqabirah. Itagur isahaba bukan karena tidak sholat, tapi napa masangi sampajan ko masigi sehingga Nabi minta dikembalikan sebagian ke rumah. Makanya upasangi menurut apa hangan atau panrita desa mak guru maka dia hak desa na nabita perintah maka da aja na pemanam masigi mujama sampajam tarong ni sampajak bolam. Kapo tu tahu mas sampajan yolo na isa ko to ni masigi sampajangis sapura si sama sampajan sunat tu ko masigi aja. Iya ro masigi engka na baraka na bola tami makura-kura baraka. Bawai sampai sunnah yang nak nabita la taj'al buyutakum maqabirah. Aja mu pancajiki buruk long ni bolamu. Nawiru buyutakum bi qiraatil Quran wassalah. Angaji kokor. Iya. Apakah boleh membela barakah na tu ko? Apalagi bola tay di makoko ka makalilian ni. Dia na pada biasa. Iya ko boleh riolo, dia na mega setan na, yo makoko mega ni. Apa ini taruh setan o kilala boleh? Kika wakar taruh setan. Nomor sidi kamera si bawa kamera mandi WC. O kuilala kamera monro WC.
Nah, kay baca ko to tama WC. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal haba'is. Na ya kuy baca ya ronas sujinge loken re. Loki kamarat. Na makakanja unron re. Itu nih kare. Naman tanawan na way kare. Iya biasa kang WC yaway. Bola juto bu makabili monri. Jadi potensinya jin itu tinggal di dalam rumah, edek to nama lada. Tapi ia makokoe sigaru. Nama salana, ia kota buka pintun na WC. Na taasilam ukwi kamara monro. Berarti angka hukumi maka danamu iya kamara mancaji WC to. Iya na ya maka dade to kada rewa ki bongkar WC tak de. Maka dama aki buarangi dua palaca. Angka palaca boleh saliwang, angka palaca boleh lalang. Iya ko masuk kita talaca. Talaca ya ro pintun na kamara mandiri WC aja na tak buka. Iya. Sabab idi mato. Napa ni makoko aja macapa ni anak mondri? Iya ro nabita na pasapasang ya na melo labu matan na suruh-suruh manang ya anak mo anak-anakmu jangan berkeliaran suruh tama boleh tutu pintu tutu jendela dengan menyebut nama Allah. Ya kuna pak gurung ibelisi lokko Abu Hurairah na suruh baca ayat kursi kong kay tutu supaya dia na tamah. Tapi ya ko patapulo jendela na may baca ayat kursi may tutu. Dia na tatutu dia na selesai na isah. Gitu. Jadi cukup menyebut nama Allah. Aja na nibuka ya ro anak-anak ya nama cala nama tanah semero labu suruh tama boleh. Aja na saliwas supaya dia na kanay pengaruh-pengaruh negatif. Na iya makokoy ko may labo matan na na pamanang yang masuma selfie sunset gare. Tani gare. Jadi itu kunci dalam agama sebenarnya yang perlu kita anukan. Kemudian ia tona ro ampai nabita napak gurungi dua beresalang. Dua beresalang napak gurung kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibaca ko tama bola supaya ia rojingnya macu ko idi ia narututu ipintun na. Na de na tama. Paya ko pole tu masigi ento rewat law bola. Nang kajingo ko tu macu tu. Pole pasa makoto. Pole ki apalai ko mangaribi ni. Jadi nacuri kitu jing. Ia nanti dibaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh supaya tertutup sehingga dia tidak bisa melihat jalur masuk. Jadi itu sitongan na beresalang ternyata utu bawang beresalang itu namun ia tu jingin lawato ibu itu gunanya beresalang. Jingnya dia natama. Kemudian yang kedua agak pinas sorangan. Fa iza dahal tu buyutakum fasallimu alaihi. Aga ia koto tamak kuilalap boleh nasuruh nabi tak beresalangi alaihi. Jadi itu tuh koto tamak ko boleh akadaki assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napai tambai assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ya dibaca. Mainan kaya roh. Assalamu alaina tilawi supaya salama ki okuri lalan na bolata. Ya kung kapangaruh-pangaruh makalilya din akan naki. Yang kedua wa ala ibadillahi sholihin. Yan tu malaikat pamasewe ang kapilalan na bolata. Ia komelo ki malomo-lomo daleta tatambay ni kulu Allahu. Paangka nawasiatkan Nabi tako sahabat na kula Yaman maka daya kumubaci kulu Allahu ko tama ko bolamo. Insyaallah dimudahkan rezekinya. Na namal kato ngiwe rewa ipo yo ko Nabi tanasa tanya bang madecin namo bali bola aku macho to madecin. Jadi nak tahu pandita itu ia nang kata baca kulu Allahu ko pure mak beresalam na baca kulu Allahu insyaallah namo bali bola na macho to sogi. Nah, ya roh. Tanya di bawah. Iya. Tapi ia roh kulu Allahu. Angka na tahu pandita maka ada cicammo, angka to maka baca katalu patam maka sisa ngi Quran. Itu apa ya kui baca katalu kai tamar ini. Kada pak kena katalu tapi aja mau tale pango ko pintu tam kulolon Allah subhanahu di dalam maka dahsyat tu bali bola ta belampi to baca na yere. Tama moki lo lalang lo kamara lo ke yang penting katalu ta baca. Iya itu. Iya. Jadi sisa pipa kulinga maka da iron nak boleh diusahakan ni
nang kabaraka ilalan kaya ko masigi manasani. Jadi ya ko meki mangaji aja na ko masigi ko ni bolata. Iya, ko bolata. Meki masampaja sunna ko boleh. Iyan namo sampaja paralu ko masigi. Angka riwayat pura ubaca al hadis au kamakal. Nanti guru tak yang luruskan kalau saya keliru. Maka dia rumah sigi de na tatto di masigi risi de onron na rekode na pura tatti wadio na nabita kutonron. Isi sapi pakuling de na tatto di masigi ataupun musalla o kosi de onron na rekode na pura tatti wadio na nabita kutonron. Nah sabayaro nabita watun na sebelum mati napasanga memang maka dia ko pole mati-mati ko baja sanga dia iya roe na sumurgaras mo pake dioka. Napasanga. Jadi mandikan saya dengan air sumurgaras. Itu ada di Madinah. Air yang sudah didoakan langsung oleh Rasulullah. Itanya we samsam. Kayaknya di jamaah haji, jamaah umrah kalau ki mengumrah aja na we samsam bawa yala to rewa lau toki malay we na sumurgaras. Mo si botolo aku ami kota ko angka keluarga li sulori pamasena po ngala taala iya rowai dio patutu na iya na rota campur air sumurgaras yalay baraka we dio na nabita. Makokoy pura natutu tayo seret na so untuk merenovasi. Tak buka nih, sudah 3 bulan 4 bulan yang lalu sudah dibuka. Tapi antri tahu apa iya ro pole siwa ro malenga we nasa we mate tantri ustaz. Ya kopi we samsa de to tantri tapi kopi ro nasa ngantri ki. Iya, karena itu air agak kanjaknya. Megai ka ku menurut penjelasan guru tar. Ya nangka anak-anak magampan akan na gangguan jin. Naruya tayo na siapa aja. Tasurin ninong iya ro we na mo sitatgon. Ya natama ya tu air sumur garso ko watakalena. Hancur ya tujingi ko denasu. Jadi itu air sumur garso itu. Tapi aja to si talo umrah yang rotakatay. Jadi irwatunay dio nabita, irway dio na nabita, denan no okkotanay lari menre ni. Pas setelah Nabi dimakamkan kemudian hujan pertama itu, disitulah air mandi Rasulullah ikut ditetesan air hujan. Kenro angkat tappa oku itu macam masigi. Dena kama lino na reko dena tatto masigi musalla ko tuon ronna waidio na nabita mitti termasuk masigi. Yan itu sampai makanya itu masigi terkoneksi langsung si bau ale malabina nabita dan juga disebut tempat yang penuh dengan barakah. Makir. Jadi itu sampai kota tamu masigi ijagai. Nah, tajagai masigi tak. Jadi dia sembarang tuh. Ajarkan anak-anak kita dengan adab di dalam masjid. Itu sampai dia tuh nawat dialat anak-anak masigi. Kayak topan rita purawan rima guru saya guru tasya Muhammad Nur Kubiran. Liwat tahu nak ko pakai masigi. Namo sandala na yero pole bola na dito na patano ko masigi patano ko pakarkan na masigi gang kami pala na masigi na taro ya na julek kata maka sandala na ko rilala sandala manipi denang kana pasu yero sandala no tanay biasa ka maje ni tolay sandala na pada itu sandala na sadena yero tanana masigi na timbunan na sidak katawe madake imatu ko pala na sandala ko ubawe law bola ko diule pertanggungjawabkan ko na ko ngalatan ni. Nah, kada tikwila le ko kuy kampung na mo pangatat na masigi na lato. Iya, ko aja na nanya tu tanah timbunan yang makdake ko pala na sandala. Jendela na masigi na balaw bola. Iya. Itu topan rita hati-hatin. Iya. Jadi di saya lanjutkan. Iya ro nabi nak maka da ipacingi. Iya na ro kapang. Nasa topan rita maka da jenne. Iya na ro. Jenne hakiki ati apa itu jenne edena bisa mapi pacim pasti sapi pakoling
Ia tu jenne dia nak bisa. Apa ia tu jenne dia nak rusak inajisi. De. Pura ki mak jenne talek jak tai mano. Dia nak rusak jenne ta. Dia mina wat dingi mas sempajan nasabak mutanajis ki. Jadi ya kata pura mak jenne na tolek jak tai mano. Lau bani bisa wiro tai mano aja na tak jenne pe amang. Kak dia nak rusak. Menyentuh najis itu tidak membatalkan, hanya dibersihkan najisnya. Makotoro kong ka najis si okko limay na to mak jenne aja tak kada nadapi pero napo bisay de bisay bijolo napaki mak jenne. Nah, yan na to nakada tau pandrita. An-nadhafa, at-tuhuru, at-taskiyah, az-zakah. Ya ko an-nadhafa paci carepa. Ya ko at-tuhuru paci hakiki, ya ko at-taskiyah paci ngati, ya ko az-zakah paci waramparang. Ya mumelo mas sampaja pares saya pak. Pakai ni melo mau pakai mas sampaja mau paci lahir batin, ya ko hadiah cali aja memang mau pakai. Iya, aja memang lah. Iya. Iya kota yakini maka dia upake melia wajujuwe angka anu masalah sali lalan aja tapake mas sampaja. Pagah desa nabita nigi tau meli pakai 10 dirham na liang ni. Asera dirham di halala, nasi di dirham di haram. Na takut na pakai mas sampajang itu pakaian na deni tarima sampajana. Dena kada nabita dena sah maka dami deni tarima. Yang baru bergabung di channel Lahaji Bugis, kami ucapkan selamat bergabung dan selamat menyaksikan. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Dan yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan teman-teman semua dengan rezeki dan pahala yang melimpah. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Bila video ini serasa bermanfaat untuk kita, mungkin kiranya bisa bermanfaat juga bagi orang-orang di sekitar kita. Silahkan bagikan video ini kepada kerabat kita ataupun di media sosial kita semua. Semoga kita semua bisa mendapatkan percikan amal jariah karena telah membagikan kebaikan-kebaikan berupa ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi siapapun yang menyaksikan. Saya harap kita semua menyaksikan video ini sampai akhir agar tidak ada kesalahpahaman di dalam menimba ilmu. Dan semoga kita bisa mendapatkan satu amalan dari ceramah yang disampaikan oleh Guru Ustaz Muhammad Yusuf. Nanya sange anu macarepa dua macarepa. Angka carepa karena bandana, angka haram karena bandanya, ya maka dia haram lizatiha. Angka to haram karena apoleangan prosesna, maka dia haram li ghairiha. Ya ko bandana haram, mana sabawi, bangkai, darah, anjing, bandana memang to haram. Angka to ya sang haram li ghairiha, prosesna. Halala bandana manu, halala tapi ko manu na beli bola. Yang kedua pakaian tomak beli na yeli, boleh beli, tomat timba na din nagan na si kilo, atau makada si kilo, din nagan na si liter, atau makada si liter. Natako angka na isaro to makada mo para mo modala na dito na dapi. Nalay tawe, nato pakala no koro makada law kalasian no, anu haram na ro, nasaba haram ligay riya esan na. Iya na ron na yang ngaliya nga waju-waju, napay pake mas sampajang. Ina namo pekko batewe kata bere Allahu akbar de maka dai malaikat ina macari patua jujum. Iya. Iya. Napay dia. Napay pakaiannya. Yang kedua anreve. Apa cingan na anre namo ang kaya sang anre harat betungan na macari pa memang tapi ang katoha anre halala pak kita mata tapi nasaba de nasusaka na macari pa. Makanya ko paci warampara maka de az-zakah, ya ko paci ngati maka de at-taskiyah, ya ko paci hakiki maka de at-tuhur, ya ko paci lahir maka de an-nadhafah. Jadi ya tu jenne paci hakiki ya na tu nakada patareka, ya na pura mo pake jenne mo makbal aja na mo pake masampaja. Macari pa ya tu. Pura masampaja mangaribi mutuda macurita mo makbal ko tu alaw no mo jenne pa emang. Ya na tiasa jadi dul wudu. De na rusak jenne mo tapi macari pa. Ina tu makada magi na to makalimo mo ipacingi puluk kurusinin na dosa-dosa puluk kulillah. Magi na to makjulu mata ipacingi puluk ku pakita. Magi na bisa lima. Iya mega mapigaw dosa apalagi pak jalo he magalay mahape. Iya. Kemudian disapu ulu pikirannya. Ya pikiran makaliliang itu cile pareng kali ngai aja. Inaknya na riasa paci hakiki na rekomule jaga biar.
Yana ro dena luka ro magi na jesange suku jenne akatalu mo bisay pamulang pacingi populer di sini na dosa-dosa. Mo bisay akadua talisari po baraka. Mo bisay katalu tapancaji po ngia untuk pasalama kak mata kesurumun ribu. Jadi dena rusak jenne mo tapi pak dongan na dena mungkin lepak. Na mo rusak jenne dena rusak pak dongan yana riasa jenne taluka. Iya. Dena mega bicara makalelian na pura di mak jenne na jaga ini. Matanna na jaga ini dena na ite no makalelian yana tu nak dapat tareka mita makunrai mak dosa ka jenne ya ku ya melo yang telinga dega tapi cocok ko yana tu ampai dia tu barani di ma guru tak luar biasa. Saya biasa mengikuti cara beliau itu kalau ada rekaman-rekamannya itu dia itu di tu barani mata reka mata saupu na reko dega guru pabimbi dia ubaran pada menti maka angka kita atas dia gaga mita buka nasaba iya ku ibaca ni Muhammad Rasulullah mereka makaleleng pada rumah kada ya muita makunrai rusak jenemu padahal tanya rumah kada pak kita pabulakan mata pak kita na pesuh iya naru na masuk jadi aku muita makunrai nang kana pesuh terlintas macari pe jenemu walau pacing pe emang ini rasa jadi dul wudu apakah baru jenek apalagi kau tu pura masa pejam magharibi na tu buka HP. Naita ko tito ay mangkamanan. Kani masulara poncok goyak goyang nging ay dega. Macarepah. Iya. Iya na rumi pacing. Enak ko warang parang asaka. Makanya guru takali sidenreng almarhum almaghfurlah. Iya ko mapacing pakai lahir batin. Jenne mo pas suku-suku tona. Kemudian atimmu degaga ganggui pura mu pangulo memang mapacing andrewe anu tak jaga memang napa kalau kata bere male pura ko mala jeno nak mulo kata bere demo patuji na matuju de na mangki mu pangulo ko puangena nasi sambung mana ha atimmu si sambung pikiranmu si sambung watak kalemu si sambung mana dega yo pokoknya mapatang itu jadi kere ya naro nakara to padi teh pacing jolo ya pa ya naro magi na ipu arona nabita kemudian dibersihkan ada matakan dibersihkan kapesa ia tita sebelum tumas sempanya ya nanti aku podangi jamaah umrah kong kami lo joka maka manasi paling makanja uap paringerang aja na kopor mo jolo mo rusuk aja na bokom mo bacilonge agay ko may tuno bale rakwe aja na ro rusuk jolo sapa ijolo ya ro bali bola mo ro macawe en kakama pu rame wasisala iya ro jolo law mo pasi sumpu pakanja ke pak me ko tolos syari nabitte nama kala nabitta la yahillu lil muslimin an yahjura ahahu fa salasala yali ya nang ka tau silat tak bicara na de na si sumpu na saba silat tak bicara si bawah sila surah salana na liwat talungas soe agana sa nabita la yahillu lil muslimin tanya golongan salang itu betul ngana ya sakarang ni okko nabita dito akada kapere na sa kata pandita makada tanya na tiya to mata pa ya tu ya ko meki lo mangumra na to si sala bali bola na to lo na share nabita assalamu alayka ya rasulullah kay nabita kay itu bali bola dia si cocok maja nang kalau ko mabere salang okko magad iya. Jadi temakan yakin. Pada mia rotau malalui sila umrah pak ya sering saya sampaikan selain. Maka dah kurang-kurang. Ya kuat dingi cica nasi tahu tajoka. Aja nanalah kata lu kepak. Magai. Ya umrah ibadah pribadi. Bukan ibadah sosial. Nah iya tu ibadah kami nama kanja isi tongan na ibadah sosial yang ngareko masalah sunnah mo. Nah sebatannya wajib umrah itu. Pada ni rona maka dia kotong mandre andre haraka patapulo sona patapulo ni nanti diterima. Pak dogang ni. Nah iya kotong mandre andre hara napa jok kamaga ni na 20 mi rua sona ko mangumra itu 10 mi 5 sona. Na rewa ko tu na degaga ya na tu ampai macari ramalang. Angka kamal lo galunge na ite telo iti. Na bawe rewa lo bolan. Na da ibainena. Nanre lakay na napanre ngan anak na nanre toni. Mapuasa ita lupulas sona napatapulas sona tatola pak dongang itu komandre si sangan reharang latuk malepat tadi peniterima iya hati kita jagai
keluarga ta polo ko andre mende. Idi pakontak Itu ka pakontak ko may. Ya ko polo yang ibali lakay ta ko polo makontak ta tanay makada kinri curu kontak taon na. To na ko kaluban na tawe. Itu paming ni mako to. Apa kan jaki? Nasaba yan ang kanu masalak ko to. Pasag angka ko kita risalah. Makada di palapaka Roma na sili kang ngisi 500 itaw tertunda tama suruga. Polen manre daging ngoko bola na sa haba na, yoli ilaw manre, sukuran. Natako angka mana isin na magoro iyaro tawe non roy sila daging ngunta. Nakare ikanukuy na tiyalaga. Na iya manawato na rewa, darat na tawe nola. Mampasilasu, mampasitaru, nasa macawe. Na di na may lagaya ro daging ngoko isin na. Lepang isapi di palapaka Romana tawe na silikang ngisi. Napanabiyang gara-gara yon na di palapaka Romay na ala di nilawyo ko puna na dara 500 itaw tertunda tama suruga nasaba na nilawi kahalalakan na watun ako para masya maga pa di capak lokanan tayo lawawa tolo pasay macho balas say mapamulay wirin na pasay watalatu tamora rewa na dito gayali ni gare. Iya, mapatika kay. Naiya ko makbalo itawe, dewi sangi ko fikir na. Nasaba saya belum mengkaji betul ini tentang fikirnya, tapi aku tasawuf na. Iya ko makbalo itawe, nasi rupa mi gompo na balu na, denawat dingi di malangi aleta ko tome macoba. Misalnya Pak Balu lasse nagompoy Pak Balu rambutan nagompoy na pasipulong yung rambutan na tolalo makadaya wadi gay coba makadaya wading aja na hindi japuy ipalengang ipalalimay napayilaw alena japurang na rekosi garu ya wading ngay coba si bana balu kecuali na pasalamema wading ngay coba wading japurang alena makomoro bateta macoba jadi aku makadai mak balu teh nak kada maga rambutan macam ni garo makadai iya macam ni kada wadi gai coba makadai iya ta coba mui eta papala bani lima ta kada iya tabe ta japuran na pale coba alena japurangi ena tu halala nama baraka aja na idi malangi aleta nih gadi nak kena iya na tunak kada guru ta kali sidendreng iya ko timbang ang ngulawang melo na pake po ang Allah Ta'ala timbang isang pajam mo sa puripala ko iya ko timbang ang ngulawang iya kene sampajang ni ipares sa pada pakalar ko may malyoto besa kirunto pakalar may malyoto na pares sa manong ay mano ni kachana ay manhili niya nun na oy metta ni oh mano makay bicara na to ito pakalar ito ko may malyoto makay bicara na sa mano ni matekare ni mano ni ano na pacet na kato ni magay na pares sa mano tapi ako may makbalo wah sila ada makganti wah makwato no wah dito na ako kumay mako jadi kene makiro batay na po Allah Ta'ala pares sa isang pajatta sa barak maradji lolos iya na tu ampai makada tau pandrita de pakuy angka pasan na nabita oko alena pangulut tamu asbin jabal makade nabita usi kaya muas la tada'anna fi kulli duburi salatikum antakula Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husnil ibadatika upasak ko muas aja mututu itungka-tungka sampajammu antakula kecuali engkau membaca Allahumma a'inni epot tabantu kak kasih untuk si mata meringar lokoridi wa syukrika tabantu to kak mancaji atas syukur lokoridi wa husnil ibadatika ayana epo
Tapanca jilalo ia sempajangi ujamewe, sempajang yang paling baik sempurna di sisimu. Tapalakmu ya roh. Ya kupura ni baca fil alamina innaka hamidun majid, dibaca dia roh. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Ya kumiki tambah Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Napa ki mak bere salam. Nah. Tapalakmu? Tapalak icek de ya rodi. De to napa sepasang labita. Nah sebab dia itu ya kan sempajangnya telu. Nomor si dikedo. Nomor 2 baca. Nomor 3 paling ngerang. Cik di lagi, mana dari salah. Atau mengaji bawa, mana dari salah baca. Mana sengkayita itu. Apalagi sampajan na telu ati. Metui pakanjaki paringerang. Melotoni lai pangolo ati. Melotoni pakanjaki baca. Metoni pakanjaki garakang. Ina de gaga. Nah engka mana tu kesalahan na? Iya ko makanya nabi tapanga kami ng makalasi tau minaw nila sampaja makanya saba angka kape tau minaw ko sampaja makanya nabi tangka yan ang kataw roko suyo na din alam pulaka na yan natupanga kami ng makalasi jadi namogarakan na sampajang nitupe ko salay bahaya to jadi roko aja na to rojo pakanjaki menurut riwayat maka iya ro nabita ko roko na to mala kaca nilisa riwayat ni patada ngoko lakka na de na tak bolo ko roko berarti malempu nang kapo aja tau mako ko masampaja di na roko makalicuai pak maliwang iliman na loko kecil-kecil na iya sange roko lakka si bapuncing si lempu. Cuma iya ro nabita nasuro ki mitai onro suju jadi itu kotor rokok de na no ulue tatong kang icek de mak ko mimetyo ko kasahatange maka dia mo rokok na mo tong kamu icek de ulummu dari himigdala ke hipokampus tas tok yo koro iya na tu pacingi sarap-sarap dicu makanya ukuran na koto kata bere di makun raya yawa-yawa di mai icek de ro guru takali si dender biasa kada ya ko kata bere na tumakun ri si lempu icapak jarinna si basa lengkana supaya dena menre liman na taraka aja na tak gatta pakaianna pa auratna makun ri itu termasuk pergalangan ya jadi yawana yo pi korone tak buka-buka isi kuna nenre si lempu ido do cilina ya na tu nang karone solli nakala Allah sampai jam makun ri ini tu na jam ya sa guru takali si dender di pak di rone ya si roko imakun raya tu dek to tu nasu sikuna elahi lawalam ni. Iya ronewe ewat dinola anak dendek palawangan naro tak buka. Suju imakoto tak buka-buka makun raya lari lawalalatoi. Angkami lau baca ko pikir makadaka wah iya na iya. Mega ga masalah. Iya rosalisa pak taidi makun raya ko Indonesia maloga yawa sehingga tak gatal koto nalonge na ternyata iya yawana sadange tanya wajahun na iya ni rupan na makun raye tanya aurat iya yawana aurat ni jadi yana tak gatal sali sapa elomon rina pita aurat te makadai batal isampajange man rasa ni kire ko pikin na Syafi'i ang kawitas salisapa makanja tapi Malaysia ni balu talito ni ako agasan magala mo ki masopi ang kakosa na ang kagana sana na jai wat dingigat talayo lolo ko sadange tutu iye yero salisapa usaha kang ya kong kay ro dia makero tali ang kay gat talayo lo natutu iye sehingga dia nalarilo ko to along napa angka masalah tu kumaloga toy mukba tu kami tu ulua na saba iro ulua na makun raya gemak na makun raya aurat jadi kapap pitai batal ina saba sarasahnya salat menutup aurat yopi dia rone namo ade ne tatutu na urat tai di otu emiana posi antara pusar dengan lutut aurat angka makada antar berarti mapamule utu na rogang kaposina angka to makada ya senge antara dia no koro palawangan na to kana to makada kin rimon ro anu kada antara pasai si mama sigi kin rimon ro tang-tangan koro
Jadi yana tu sampai mak lupa. Tapi ini arwane maripa makun raya ni kasih. Iya na ulua na pita na mo silampa dua lampa. Batal iha tu. Na sabak tak buka ya uratna. Atika kicede budi. Pakai ngipalapi irilala roh. Ya ku ya roh halusu katanya ulua bulu ni sana. Ya tu sampai ko bulu pita dia tu nama mereka bulu mata, bulu aning, bulu cepi ko dia. Dia nama mereka. Ya mi ko ulua. Tahan ni cek dek ya roh. Papati kakak. Apa alamat sia-siamu itu sampai jangan ada ko masalah. Kemudian si tanganan ni 10 jolok-jolok. Menak si jam ceramah di. Si jal ni. Iya, jam 8:30, 8:30 iya si jalnya jolok. Namo de makalaki de wisang, namo de bitaja, dia nama takko bangiku. Ada si jal ni. Maki ya. Iya rosam pajangnya penjelasan guru tak saya ikut ke situ Pak ya tuh ya Pak Bu dia itu nang kawacara maka menurut iya dia berani maka mak tu menurut guru tak menurut tau pandrita ya menurut Imam Syafi'i menurut Imam Malik ya aku pura kama baca hadis ya tu hadis saya maka penjelasannya ya menurut tau pandrita ya magai tania bangsa naku di matafsir tania jadi ya matu ke surimon riko mau angkat tahu cara maku nak curi tahu nak kalai tanai jamae ni ke pak guru kok nak kada Ustaz Yusuf nang kai malaikat elok tanai kak maka kin rumah dasar lo pada kadai manta sapi maka dalam tanai ro iya jadi dia nama susah ya apa ya wakada nama nuru iya manasani la yadidi kadai malaikat ro no tu nai tanai ko iyo poko makada kak menurut guru tak ya Jabdur Rahman ambok dalle na sebab perlu ke ruang kalinga misalnya nun perlu ke guru tak ya Jibat Hudin Sukar perlu ke guru tak kayak Abdul Muin Yusuf pendapat nai manta syafi lebih menyamang nah sebab mage matu ko makare mana karo pendapat mi manta syafi maka lalu tanai jadi ya pacarama pada mak papalayangnya ko warkop jadi aku pengantara kopi ya aku mapai kopi nah aja nak tak ciri tahu maki buah ya kan begitu ya maka mana mapai kopi dia bisa gitu ya wantaranya itu makom itu ya macarama jadi itu kan pendapat aku masuk Pak Bu pendapat nami tahu pandrite upaletu kang ya matu kota amal kangin aku tanangi malaikat ikin romala dalele ya tu maka ustaz sepodang nah law malaikat tanai kak ni kamu riba maka aku miwang kali nge matar malaikat lah koro tanai ya murusu itu kan makiro itulah jalur kenapa ulama kita namo maca ina tetta igurunna na tepuh karena kenapa untuk pertanggungjawabannya iya ini makom itu ya Pak Pak Mega apa tu puluh kutu si wali ku maca ramai kembali kepada Al-Quran dan hadis menurut ayat ini kami pahami begini ya natu tahu metal ada mati paresa kada macigau to ya tu 5 buah pendapat itu jadi makir padi pak kepala kawa Pak Kuwaro penjelasan na guru taprok na saruk di ngumar na pelatu kang maka dadakatkan umat ke agama maka mahaja nak bicara makro kada Pak Menteri maka lalu nokor Pak Menteri tanah ini kan selamat tuh ini pacar memang kom itu to mapalemba mi itu jadi komeki selamat makom itu deh Pak ya Allah maka kenapa ni maka tadi masak de gaga ini ko tahu baru de gaga ko macarama katu Pak jarak de urampe guru tak Jabdur Rahman abodal beliau adalah ulama waliullah kekasih Allah barakat na guru tak barakat 2 murid na guru tak dan orang yang diutus itu untuk mengajar di beberapa tempat cabangnya DDI itu sering biasa cerita langsung nggak sih wow menyampaikan maka dewi guru tak de pernah si ko Pak disangangin nau tusuk ni mancaji guru tu 5 kadani dia gak bisa po aga makalan guru tak jokkan tanya iko Pak guru iya ya Pak guru nginasang ustaz mbok kita dia ni pahang toko na yolo na anak emang Pak guru na dia ni pahang lah itu tu ibu ini paling nak ko mejang ulo kantoro itu datudang angkai guru tak
pemaraja sakdan ko sidake ko makada iya tu nak mapak gurang ni aku makna nah lewat nak pak gurang tu law sikit nasa dia dua mina katalu miro nasa pak ustaz jadi nasa ko mapak guru kana tatumpu nak dia upahangi upalena ni tubo usalai na aku tulo kantor itu datu dango ko kadere angka tu guru angkai guru tadi ni bitai nasa mataulu tapi sakdan nama kana sa pak guru makada makoi makna nah ya lalu kue kendari Pak Bu. Napodang nak maka dia tok masam paja sunnah kawan nista. Angkai guru tetudan. Alena surok baca inap na jalo ka ngak makadagang ka na iya tu mau Pak Guru ngak jolo. Na iya mananasa na paja rewa guru tatamak to man iro kita. Nah saya tu waktu na mati guru tadi ulo iya. Na sabak magi. Na makada mati ni guru ta nang kamu pituli Pak Guru. Tu ko wali maka dah ternyata ga setan oh tania iya ro tau pandrita tembus ikarna nur namu je makoko di wad di mato namu iya pak pat di sau Pak Guru te ko kamali mantang makoko pe ko carana tania mi pada guna pakai guru taya ma video call ma video call tapi ta coba dari analisa iya ro ko ma video call angka sakda angka rupa na dengaga kabar layar besi ke ganola nang kasada korosi batape kurilalam. Iya tu na punai tau pandai teriolo dalam hakikat. Iya jadi pakai mopi ala. Iya guru tadi na pakai ala. Iya ko iya tu na runtuk tahu. Tak buka sinin na rahasia. Tapi dia rahasia. Guru tak yang lebih tahu yang begitu-begitu. Kita belum sampai ke sana. Jadi acila kapai di orang yang dibaruin sekolah guru tama cawe. Nah dia ta sumpungi anak telok koromala baraka cilake. Iya. Aja na takadang ka sekolah modern ang ka sekolah maga tania. Manassa guru ta ki Abdul Rahman Ambodale made ciletu mate. Iya bansana aku meta curi belum tentu. Iya dia pa jamin. Masa kami makan Ustaz, saya belum dijamin. Ajak kamu login PK capan. Maka dia mantang Ustaz. Makanya orang yang dijamin kewaliannya dan juga dijamin baik adalah orang yang baik semasa hidupnya sampai mati itu dia baik. Nah guruta letuk mate manasah. Berarti rosinin na jamai guruta napal bagangi anu manasah letiannya. Aja na talaw kacing-kacing sapa-sapa baraka sapa maga nang katu manasah. Na manasah je tu mati letu capat nama decing. Bahkan ni ke pasuru i guruta. Salah satunya adalah guru kami guruta Kiai Fathuddin Sukan. Maka dapas paling nak guruta ko jaluri nak iburu buka i pasyo pawalungan de metu gagisan. Itu langsung memberitahu saya pribadi ketika di pondok. Kada tania tu wali sembara ko tak dengo ko kalabong. Itu ampai makada ya tiya Pak kolalo ka kodeu sempak lepan sabak marepalada ka kodeu panoi ka cana oto ukiri ngangi pate hagurut tan apa ka min law baraka pupong ala taala napa mater iya tu tahu wali Pak Bu nade na mate kuasa makade na bitaan naumu ahul mau iya tu tahu matinro masih lasuren si batau mate agang itu ite kare ko matinro itaw na katulu-tulu makita ka makita kata matinro ko katul-tulu. Makita. Na Italina lo Jakarta, na Italina lo Jupanda padahal matana tatutu. Ini boleh. Ko katul-tulu Italia ko Jupanda mak malanca. Italia ko Jakarta. Na tatutu mate ko to matinro. Matagay pake makita ko to katul-tulu nang kal tembus pakitana. Iya tu na pake tau matewe na tembus pakitana la kolina. Masa ya ko ta siya re gurut tadi na itaki. Makadaki ang kagalalili na tau hurapat manang iya tu. Agar nasa nabita. Oni sandala na tau mangantara tau matewi. Patapulo ni jongka na aja na nang kalinga mo bito matewi. Coba. Di minyak na baca ha. Itu na baca mo di na pahangi. Na makadagi ro nabita Oni sandala na nang kalinga. Lawi nabita masyarakat kubur agar nasurongi. Beresalagi. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Iya ko makiro raja na sa. Dahil nangiro tau matewi. Mabelak ko rosun na kiburu. Manasa din na nang kalinga. Sehingga makanya Umar nang kalinga kaje Pak Madoro batin Nabi ta kana Umar
lebih matarangi pareng kalingan atau mati ini tahu tuh. Dia ini muang kalingi mape balik karena dia menjawab dengan rohnya, bukan dengan jasadnya. Kemudian mega tahu dia nama tapang kana pacala kubur, nasa ngaga buru agay cala. Iya ko angka tahu matinro, nakatulu-tulu na lalu nga sujangan. Atau lay gasa, moto mapat di mana ngalilin padahal dia agak gesa. Makolek batu pacala kubur. Dia agak gesa watak kalimu tapi kau rasakan sakit. Makanya Nabi temakada an-naumu akhul maut. Ini mah paling ramai ya. Makanya Pak Bu, terakhir ini. Tapakan jaki lalu, macca kitu aja tamacca mi masa padal. Macca kitu. Iya lino at darakan na akhirat. Jadi ya kung kawaramparat kasalay okolino, berarti okko mi darat tataro waramparat tadi tatilo bolata. Cicapi pakoling. At dunia masaratul akhirah. Iya lino at darakan na akhirat. Berarti lino nye darat mi. Iya ro akhirat bolata. Nanya ko angka tau mak darat nokko mi darat na nataro asele darat na de na tilaw bolana. Iya na tupak darat sigilingan otak na. Makoto itu kong katau masa padal le okolino na de na kiri ngelak ko sorimonri tau sigilingan na otak na ito. Aja tapasilap po ulawangi gang kasiku. Isalay manat to. Tasa kamay ko mati ki mata danalingi anak tanalingi laki tadi gagay ito. Bay ni monri mi malat. Kenri me lolo na de. Masa ide na bay ni laki ta kumati. Tuki lagi melo mak bay niya palay kumati. Maparingaran. Aja tamacca mi masa padal tapi dia tamacca tu. Iya ko iya rino adara kami parewa ya selek darat talo bolata. Bolata di nakulino monro ko suri monro. Tabawi lokoro. Iya pania punai agagay na rekode niya punai. Tapi salamat tak punai dia tak punai gitu. Aga maknana. Iya ko puray mo sidakang agagay tu napa ko ti ko punna. Yan tu ampe anu puraya beret dini pasu sakka nana. Tapi selama engkau kuiko maka bayar zakatnya. Kenapa? Karena itu baru masih amanah. Dia pemapun na itu. Makanya usahakan na angka ki macca tuh macca masa padale angka tabawa sebelum lauki opo. Iya. Aja Pak buta pasilapot. Tuh ki maka di tomato riolo. Wija muranno nggak buta ciwali ko. Anak mo muranno nggak buta ciwali ko. Tauleng ni muranno nggak buta rapa ko. Agama nana. Anak tata kiri loju panda makuliah. Ia binatali poko capu idi. Iya. Ia kong kay kirimangnya letu. Dia natali po ma SMS. Manikala letu ni kirimata. Dia nang kanakutana mapamago. Madisi-disi moki gatu mapura ni gamanre. Mana satuki. Apalagi ko tomate. Yang kedua upasan. Idi na mapahangnya gama makokoy. Akasya gay tasya reiki buruk na tau matot talalan na si tau ngayon romatele. Akasya gay lo masyarakat buruk. Iya ko akadua mi law masyarakat kubur otak katalo. Idi lagi pahangnya agama akadua mi law masyarakat kubur. Apalagi bija-bija ko din na pahang agama. Bikin isang imaga sejak na nalupay kita ko tomate na degaga bicara lino toto jampat. Wadi jaji terimo to soe. Baja pajak si ulang akan melupakan. Maga sejak na nalupay kita ko tomate Pak. Mesti tapa. Yan adegaga buko tamawari ta pangulo ko pong Allah Ta'ala sebelum tumangujul ko roman rasa kita. Aja ta sa pabawa ngokolino suwan yang kagagi ya kinayan redeniali dami mapasipulungan ka siapi mati ki sa puripalag. Degaya pun. Sikola na guru ta mancawe mangkoso. Aja ta biarkan yang anak ko rumah sikola degaga pasti dekat tama. Mangaji na anak ko rumah sampajan idi tau mau pak konandre andre tanak ko rumah sampajan anak makapala. Siaga egan na apalan na kita akan mendapatkan tanpa berusaha kemari nasaba idi pandre idi makibor lagi onro magi tau mak bangun masigi ini janji bolok ke suruga namo dia nasampaja Pak ya nang katau magala masum bangun ke masigi tetang ka bolana ke suruga namo dia nasampaja maka itu 5 sumba tapi dia nak nasampaja namo na nabita maka mambana masjidan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah ya nang katau masumba bangun masigi dia nak nasi di masigi ang pati ka sumbangat tatta ang ka hotel ta ko suruga namo dia sampaja dia ni tatama nah iya maka kami akibuar
Dia nakale patamay. Kasampajangi goncin na suruga kan? Yan na to nakale guru ta presidente. Asampajan lalo ko na. Naisa po nga Allah Ta'ala makalasi ko to ito tapat na lechundeke. Naisa. Nali naman to malingi ati, nali naman to masumut tama tapat, nali naman to na naisa po nga Allah Ta'ala. Takgang kulyangan ni sa maksimal mungkin mapangolo. Makanya dua mo tulala na lingi agamata. Maka anta abudallah ka'anna katarahu. Sumpay po mo pada komitay. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Iya ko de mulai yakibano makada na itaka. Iya na rota pake. Pa ang katuto katabire na pake menre mangolok. As-salatu mi'rajul mu'minin. Iya to sampajang mi'raja na to matapa. Menre Allah. Menre inaitale na menre mangolok kada salatu mi'rajul mu'minin kinri po Allah Ta'ala huwal arsis istawa o kaya arasa ya sa imonro yan na tunakada Allah ku akbar yan na menre deu pasalay ya ku ya rotola na ya rosa disisambung yan na tutapake tapi makadai anta abudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu ya ko de mulai fa innahu yaraka yaki ko makada na hitaka. Ya jaja ni musalay onrom na sabak magi wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Tuliang kay sibaway ko kenro kumonro. Wallahu akrabu min hablil warid. Ya po nga Allah Ta'ala labi macawi ni ora along. Betungan na aga na sabak ya ko ora along iti saliwa mopi tapi ya ronrong ni pake maringar lori po ng kilalang. Di na mabela na sabak ako matiro monro. Jadi ya kibano makada na ita ka aja na menre. Allahu akbar. Na ita ka roko, na ita ka sujud nang kalinga ka bisi-bisi berbisi-bisi dalam salat. Di na to sila. Allah. Wah, aja na. Hindi man ibawa kami tapake. Iya. Dia nama resa tuh. Iya. Iya. Kang angkat tahu menre. Menre yase. Angkat tahu tidak. Naita pada kong ke CCTV maka dan naita ka pong Allah Ta'ala, naita ka rokok, naita ka sujud. Tidak kemana-mana. Karena wahuwa ma'akum aina ma kuntum. Dia selalu bersamamu dimanapun engkau berada. Ini man kayak kami tak pakai tuh. Iya kemarin gue tak kali sidendre. Iya kuya romenre. Iya romanyamang. Iya romo pakai. Iya ko yeron iya wae musa di namanya mang ini tuh mau pakai pak dia nawat dia ipasa teh makan dia mau curi deh lalam minaki orang itu pandrita lalam napa nih yang penting malisa ipa ya kok kita tonge dia itu leruntu isa na ya ku rokok isi sambung PTT rokok ta ya kok ku suju nasi sumpung PTT suju ta magai aja na lobang. Yan na to ang payang kabaca subhana rabbiyal azim akatalung kabaca kapitung kabaca kasaplosi ina iya kumanyamang ina sa dingo kusuju ina petetay. Jadi itu sampajang ya anu mani ya tu dari antara dua sujud maka rabbi ghfirli warhamni wajaburni warafa'ni ya kok rosak ditembus ukun itu madari upakoli dia mali kaga minta berulang. Iya kong kaaya tasak di makale ya ku ya baca manya matiasa di tapa saman nasi sumpung iya na rota baca iya na tiasa ngongko oi kong kaiman nang kaungko na aja na tuli tampar na sa kasi timawa duha kasi di na marigaga iya jadi tajamay ya ku makada di na makajahi monrip itu persoalan nang kamu tu sampai sunnah iya jadi pekanjaki tajamay na mo magarepata asam pajang. Itu yang saya pesankan. Agar nasa guru tak presiden re. Kung kataw nasa nak makada rutu mo balalin ro mo di kamu lolong. Pudangi makada tanyaga pi palolong kung kana balang. Guru tu. Ya nasa kung kataw makada ko di misang-isa na sampajang. Makada ruban mo tumbalalin ro mo di kamu lolong. Bali bawan ni makada tanyaga pi palolong kung kana balang. Napa makada guru tahe na itimbang makapay tan ritimbangan ude. Ya kong kamu jamang kay paresa. Ya ko de kamu jamang de kay paresa. Itu kunci. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tabarakallah. Masya Allah, itulah tadi ceramah yang insya Allah penuh hikmah dari guru kita Ustaz Muhammad Yusuf, SOC MA. Ada banyak ilmu yang terkandung di dalamnya, ada banyak hikmah yang insya Allah bisa kita petik, dan ada banyak amalan yang semoga bisa kita amalkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, khususnya kepada diri saya dan keluarga. Bila video ini serasa bermanfaat untuk kita, mungkin kiranya bisa bermanfaat juga untuk orang-orang di sekitar kita. Silahkan bagikan video ini sebanyak-banyaknya kepada kerabat kita, ataupun di media sosial kita semua. Semoga kita semua bisa mendapatkan percikan amal jariah, karena telah membagikan kebaikan-kebaikan berupa ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi siapapun yang menyaksikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini.
dan aktifkan tombol lonceng yang ada di bawah, agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi bila ada video terbaru dari channel Lahaji Bugis. Akhirul kalam, hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.